I Washington DC muri Leta zunze ubumwe za Amerika hateraniye inama y'iminsi 3 ihuje abakuru b'ibihugu 32 bigize umuryango wa OTAN. Bateraniye mu nama yabo ngarukamwaka. Uyu muryango kandi urizihiza imyaka 75 umaze ushinzwe. Ejo kuwa gatatu, Jens Stoltenberg uyoboye uyu muryango wa OTAN yavugiye muri iyi nama ko yizeye ko Leta zunze ubumwe za Amerika izakomeza kuba inkingi y'uyu muryango hatitawe kuzatsinda amatora ya perezida azaba mu kwezi kwa 11. Stoltenberg yagize ati, ntegereje ko hatitawe kubizava mu matora yo muri Amerika izakomeza kuba inshuti n'umunyabikorwa wa OTAN. Mu bategetsi bitabiriye iyi nama harimo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mu ijambo yagejeje muri iyi nama yagize ati, and this is a historic event, but it is in the shadows of another story. It's time to sit out. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya OTAN ni igikorwa cy'amateka ariko kiri mu gicucu cy'indi nkuru. Igihe kirageze cyo kuva mu mwijima kugira ngo dufate ibyemezo bikomeye, tugire icyo dukora kandi tudategereje ukwezi kwa 11 cyangwa ukundi uko ariko kose ngo hagire igikorwa. Tugomba gukomeza kandi ntituzigere duteshuka ku masezerano twagiranye. Ukwezi kwa 11 yavugaga aha n'ukwezi kuzaberamo amatora ya hano muri Amerika. Biroroshye rero guhuza imvugo ye n'amatora yimirije, aho byumvikana neza ko agamije kumvikanisha ko uzatorwa muri amatora adakwiye gutererana igihugu cye mu ntambara cyagabweho n'Uburusiya. Ukraine inyotewe bikomeye no kwibona yabaye umunyamuryango wa OTAN, ariko Jens Stoltenberg umuyobozi mukuru w'uyu muryango ati haracyari kare. Kugira ngo duhe ikaze umunyamuryango mushya bisaba ko tubyumvikanaho. Abafatanyabikorwa bose bemera ko Ukraine yaba umufatanyabikorwa, ariko kandi haracyari kare kuvuga neza igihe ibyo bizabera. Icyo navuga ni uko turi kumwe na Ukraine kandi igenda isatira kuba umunyamuryango wa OTAN. Abagize OTAN bashimye amavugurura Ukraine yatangiye mu nzego za demokrasi, ubukungu n'umutekano, biganisha kubisabwa kugira ngo igihugu cyemerwe muri OTAN. Ukraine ibaye umunyamuryango byaba bivuze ko abandi banyamuryango bayirwanirira. Niyo mpamvu Stoltenberg yashimangiye ko itazinjiramo igihe intambara Uburusiya bwayigabye ko itararangira. OTAN ivuga ko idashaka kurwana n'Uburusiya cyangwa kugaragara ko ibuteye icyugazi. Muri iyi nama y'iminsi 3 ahanizihizwa isabukuru y'imyaka 75, haribazwa niba Perezida Joe Biden w'imyaka 81 wifuza indi manda agifite imbaraga zo gukora akazi. Biden ariko yagaragaye muri iyi nama akomeye, aho yari afite intego yo guhuriza hamwe abanyamuryango b'ibihugu 32 bigize uyu muryango byo mu burengerazuba bw'isi harimo Amerika na Canada. Uretse ibi, Biden yanahumurije abatora bo muri Amerika nyuma y'uko hashize igihe hibazwa neza ko ku myaka 81 agifite agategeko kuyobora igihugu nka Amerika. Ari muri iyi nama rero, Biden yasabye ko ikirere cya Ukraine cyarindwa ndetse asaba ko habaho ubumwe mu kurwanya Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya wagabye intambara kuri Ukraine muri 2022. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu, abayobozi ba NATO bari muri iyi nama basohoye itangazo rivuga ko Ubushinwa bwabaye umusemburo w'intambara y'Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Nta gutinzamo na gato, kuri uyu wa kane Ubushinwa bwabaye nk'ubusubiza OTAN, ariko bubikora mu buryo bufatwa nk'imbuzi. Ubushinwa bwaburiye OTAN ko yakwirinda guteza ubushamirane ku mibanire yayo n'Uburusiya. Ubwo hari nyuma y'uko OTAN ishinje Beijing kugira uruhare rukomeye mu gufasha Moscow gutera Ukraine. Aba bayobozi bitabiriye iyi nama ya OTAN barimo na Minisitiri mushya w'Ubwongereza bemereye Ukraine indi nkunga y'akayabo ka miliyari 43 z'amadolari y'Amerika azayifasha mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Mu kwizihiza iyi sabukuru y'imyaka 75, Perezida wa Amerika Joe Biden yakiriye mu ngoro ye abayobozi bose bitabiriye iyi nama barangajwe imbere na Jens Stoltenberg, umuyobozi mukuru wa OTAN. Now I'd like to invite my friend Secretary Stoltenberg before to NATO. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.